Dinah Asamoah versus Papa Steven Adom Kyei Duah. Ebusua se say there. I na se chama utumi de no enam left no mo so enam right and kasa se say Dinah Asamoah and Steven Adom Kyei Duah beef between them. Aha, Yalan media Ghana obehye I like wa comment ama foforo enya bi a share. Ebusua na se me animu de an ene hu say evangelist Dinah Asamoah enye wo sorry ya no wo ka Papa Steven Adom Kyei Duah. Abra was sole o kasa se na sorry ho de omo ento offering omo nyi tight e ho nom na so Dinah Asamoah me hu se Papa Steven Adom Kyei Duah na sorry offering a wonyi no na so akade a woton no befiro na jese wa bokampo che se de okwa sorry a woto offering na busua ensem ne de oka bi eno ene nam so jese Papa Steven Adom Kyei Duah nkofuo bi ebe posti poster bi o man obituary se Dinah Asamoah efi na busua ensem o kan ye edifa akade ne ho enie collection nye na tight nye wan na ka kire wo se utua tight bone tight kura de wo bible mo se tua wontutu suo dudu fama nyankopon adwuma no na aduane ntena nyame fie enti bon a wonim bible nti na Christopher binum so adwene wo fom ne ye pa ade afunti utua tight enhira na ba wa awuso yes se wuti osofu bi obeka kire wo se tight nye no na opese hia wo da bia na betoto saa akade no opese hia wo da bia na betoto saa akade no why na ka kire wo se ntutusuo dudu nye Dr. Kwaku waten ntutusuo dudu na amana ye de waye no Dr. Kwaku waten why na ka kire wo se ntutusuo dudu enye awa twranim nyame asam so yenyi bi mfiri mu mfa bi nka na Ghana fo Christopher bi no pa de afo nti ene wo mu de wo mu tutusuo dudu to Sobolo ani grace father grace brakese grace water grace power what they say cream na asra we nyina no abrabɔnya ede na de beba yenya brogas bi nso ayepon ayemam kakra kodi nti no de ye kasa munya bia na mudi so yanim se nyame dwuma na mo pese musikwa mo kura nyame amam kwa amam ye dwuma no mo amudi dwa nyame fie herbalist pastors asofo binum fa ye herbalist pastors Ghana fo binum pa de afo nti ye kasa wonye collection amudi akire na nim say eje wo collection ono collection 1 Ghana ni 2 Ghana ni 5 Ghana no wo de ye den umpie kanokura so be kanopore pa asore no wunu free wo no ada wan tokra nya 50 Ghana na we kasa to collection about 250 Ghana collection taka de 200 Ghana cedis bikura brosa ebi mu to 500 na mu amugu mo omunya num wie san so a sima ka kire wo say ye Kristo no ye ba mu acheche otiasie Acts chapter 8 and no my sister ba ko from me free Canada and no se wo de wanu ode onam se menne me ho say ya boy ya ye me obitual nti men kama no nto omo ye na nka se omo ye baby omo nim nyame ame som no and omo tena se plan ye nyina na awurade tesoro na osere nti bra wo omo plan nyina no na nyame de na ho ode ba said ye be ya esia mani beche and was said ye afraid ye babia obitually nam se munim de ya monka mo anu ntom munim amonka mo anu ntom and anu na boy ba ko bisa me se kan was social media say onim say ye trend na me da me fa wo wuo trend owu de me fan trend na mom nyame mu nokura na maka se Yesu wa ye baako Yesu moja ye baako Yesu ni din ni mutumi ni ye baako pe ye mfa moja foforo bi nka Yesu moja ho me ko Israel no man hunu Sobolo moja bia wo enu nipa dwane kwoto a etimi de bone che emoja de bone che eye Yesu moja ono ankasa ye de mpia wo ne mfefa ene moja ne bai so for masase pai na Bible si moja no Yesu moja na ankasa ekasa
enti mentena obra me nim sa me ba Kristo mu na me sedontodia bi mu me ho nyina tete na me yehia enye yi enipa hu me sa bodani na tete sa asem bi no tena eye Angel FM ekekan ya no ene nam so e ma ye papa Steven Adom Kyei a eye ne bloggers ne nkuofo bi efa ne picture e de ye poster e twerɛ so obituary man ni date chese hihye we keep ni bibi ansa dan na Asamoah edai ewu eho ena dan na Asamoah so be video de beto abonti se sa poster ya amaye eno ena ema me power ema me vim eho ena dan na Asamoah eba be frɛ ye FDA fo se omunye investigation enfamfa ye papa Steven Kyei na Sobolo ene ni grace powder ni grace cream a wotonton ewo asori dem o esan se konkro bia no enye dwadi bia na busua ensem de wo Bruce bi sa na no ene nam so ye papa Steven Adom Kyei a enso so aba reply na bra wo frɛ FDA fo no ye hwe se video no enso ento aso mame an awo ho ye den no ya ma ne Sobolo emoja na Sobolo moja akure bi ni nka abrofo no nko omba chi watomo obayi ye sa ne man se wo Sobolo moja bra FDA fo and testify hunu se ade no nipa no a mesrɛ mo FDA fo se mun konsori nsori na mun kon sa ne man no Sobolo ne mpampa ni kokko no amokokeka man nyame man nyina no mun testify hwe se ana se wusofo apese wuton Sobolo ni ade no fa adoctorfo no mo metese ema no ne mema na ba onipa na ba ho no moja se onum Sobolo a ebefa ni moja ene ne honhom ene ni na yin befa bebra anya sugar because of Sobolo moja bebra anya sugar because of asofo binom eniema bi omotonton ma nyame ma kanyame asam kire nyame ba fe hwa woku obi kunu obodi a obewu mfa wo ne asoda a wuti wo ho ye den no ya ma ne Sobolo emoja na Sobolo moja akure bi ni nka abrofo no nko omba chi watomo obayi ye sa ne man se wo Sobolo moja bra FDA fo and testify hunu se ade no nipa no a mesrɛ mo FDA fo se mun konsori nsori na mun kon sa ne man no Sobolo ne mpampa ni kokko no amokokeka man nyame man nyina no mun testify hwe se ana se wusofo apese wuton Sobolo ni ade no fa adoctorfo no mo metese ema no ne mema na ba onipa na ba ho no moja se onum Sobolo a ebefa ni moja ene ne honhom ene ni na yin befa bebra anya sugar because of Sobolo moja bebra anya sugar because of asofo binom eniema bi omotonton ma nyame ma kanyame asam kire nyame ba fe hwa woku obi kunu obodi a obewu mfa wo ne asoda a wutim na chese ebusua we ye beef between eye Dina Asamoah and Steven Adom Kyei a Philadelphia. We any nsem bia Dina Asamoah ekan ye edigu papa Steven Adom Kyei a ehufine ho ape na chese ebusua wo se video bi circulate media ne so ni nyina ye papa Steven Adom Kyei a chese wa baba reply Dina Asamoah ho na chese woka nsem bi echiremu kire se efisia woni wiase nyina no wo ba emfa nanim enye fom da nempo obi de nanim be fom a na sabi enye ni pehunu bi ti se evangelist Dina Asamoah ekom ede ne yem no kwakotena obi TV station na radio station kasa ansem na abusua ene ono nso a reply no na abusua ensem a ye papa Steven Adom Kyei aka ede afa Dina Asamoah ho no mensusu da se sofo ebetimi ayusu sa west no na sei ene ono nso ka ne nsem Yamenka yenya na Amen. Nano menkotia ewiasiweka menkotia Ghana nyame nipafoɔ ne bi emu embaba wana wɔn ho abobɔ wɔn ho so ne bi menkotia meme ya kokora die ntina obi a wunya 60 years ana wokɔ pension
because unyi a wadwene nsisiso okasa by heart. Abraham bro ye nyame adamfo no ye mfiesen. The last time I overheard Sarah no wo mfiesen na Nyankopon ma ne ba wo bre nyame nim se wo 90 years the wadwene nya adwuma. Enisa me bufu meto me boase amanipa. Amen. So the last time I overheard one of these pastors in Ghana, a female for that matter, saying that when anyone attains the age of 60, they go on retirement or pension because at that time your mental faculty diminishes. And so I am asking, how come Abraham was of age before he became the friend of God? And Sarah, at what age did she conceive and also give birth? I will take time this day because I don't want to be angry and provoked. And I menim the entire Nyankopon da so tie adwuma. Nyame wan fesa menim the entire da so tie adwuma. And I do not know why God is still actively at work. What is the age of God? Oba besia also your evangelist. And a woman for that matter who claims to be an evangelist. But I, Adom, I am the one that you have targeted. Let us mark it on the wall. Now, at the end of the day, everyone shall clap his hands for I, Stephen Adom Chedi. Obi wo ho no ma enye chiba na wo no. Obi wo ho no ma wankra yie. Faako mpo abofo suro si e benante afa no. Saafo no ho no won nante fa. There are some people Oba besia for the first time e wo mi wiase a mahunu so oba besia e keka di opekere me. Empire maker over my dead bodies. Powerful. There are some people who were not well trained and were not raised in certain homes. The path that even angels fear to tread, that is where a woman, for that matter, is walking on. In my ministry, the first time that a woman is attacking me and abusing my personality, it is this woman. And may God forbid and may it be over my dead body that she will triumph over me. Praise the Lord. Hallelujah. Now, so Baba say, and you missed Stephen, man warning, you missed Stephen, and a mekasa or sorrow. Obiabe hunubi. So na somano. Men so na somame. Yen na be hunu osoro mo levels wom. Powerful. And this woman, I, Stephen Aduchebia, shall not want her. It will be the work of the heavens. She claims to be sent by the heavens. And I also say that the heavens have sent me to come and minister unto you. So let us wait and see whom the heavens is on the behalf and the levels of it. Now, I just unfortunate to say, me buy no, me de me humble ball TV stations been in the Akeka. Angel TV, me buy my shase, Dr. Kwekuote, me to say. And it is very unfortunate that at the beginning of my ministry, I went to some of these TV stations to establish a rapport with them. Back in the days at Angel TV, I was at a very good relationship with Dr. Kwekuote. Royal TV, me ba mashase amankwa menene to say. And in my beginning too, I had a good rapport with Amankwa of Royal TV. Wadaroma and a one sika airboa and my filthy Abame meso. Medawom Yanunya Nasi, Yamin Shirawo. But today it is rather unfortunate that through them and the monies they have amassed, these mockers and jesters are now making mockery of me and attacking me. I thank them for what they've done. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Mechanic plane, they should carry on. And I am saying it emphatically that they should carry on. Me say, I am telling you Maba, that I have come
Amen. Na chese wei ene ne ekoso ewo eyedan na Asamoah ene papa Steven Adom Kyei Duah entem na busua ye nyina nim se ne nim se papa Steven Kyei eba be kasa ne de na kanu anu atu atwa eno ene na no pe ya evangelist dan na Asamoah ni show a wo ye ewo Angel FM Angel TV no kwatina so ene ono zie ne esomu Steven Adom Kyei Duah ene ne ebai ewo ma som neje wono so a reply na busua nsem wono so aka kire no ani enyan wo kire mu ase ya papa Steven Adom Kyei Duah obi kana asem a no de nipa ne court no de nipa no ama police abet no de wonsuro ai esan se wono nyankopon ko ano so de na asem ye de edan no na busua nsem de ene edan na Asamoah wono so abru bi so anase wono so tutubi ede amane ye papa Steven Adom Kyei Duah Yesu din atom ho so amom fere ade nsuru ade asade de ni din asato de mo ton so said ye be ya mo benya nipa nyame madwene because Ghana for de yedo awurade mama ni hunu nyina ni o dana Asamoah mama ni hunu nyina mo hunu se ya ye mi obitually mo hunu se ye tutume se ya ye mi se nyina no na menya hokora na mehwe enya ho na mehwe enya ho na mehwe so me fapim si Christ so no ha na me fapim si Christ so no na awurade agame ama wo a wodi ne fie aye adwadie fie a enu nti ye kwaka ya wa ye me obitually no na wa mawo watumi ekome gina na sori manim se amfre ne soro ase wo frɛ osoro me emani wo ye me fere se obi be kanyame adwuma obi be kame masem nam sem de ne koma lawyer na se judge asasi kan me be kwa koye donation. I respect lawyers and I respect judges and I respect policemen and soldier man ba asem bi wo ha nyu omu na edie enti na me se me de wo soro be kasa se oba bi no oye evangelist now him said the largest evangelist oye oba and na ma binum no wo nim de nyame aye wo mo a wo mutimi konya mi fie kura ma asofo binum ne wo mo da and na ma binum no wo nim de nyame aye wo mo a wo nim se wo mo so so nyame betimi de wo ma ye bribi nyankopon betimi de wo ma ye bribi yesu ya kana semi wo wuye no wa mu na di ka akọ ho amma ne kokko hweye na yamma na ye wo wi asesesi ayaju yesi yaju yesu din na die no ye nimu die nyame ayeyen enti so obi awo no wo pa otimi kọ masofo a won suro nyame etimi kọ eden ese mame ne wo nana abewo na sofo we watimi te ho na nsen ohini ni program so so ya me ne Christ na mo hwehwe no amohwehwe na amo aba no maba no yesu say mumma de dam fitirem na fie ebra okosra de obi sra de wo say me dade ja mo ankata me ho me da prison no mo ameyi me awo wudi keke wo ye wo ne eto wudi a wono de ne din ni firi soro ba ekura wagu hu fi wa fadi no din na wo fa ye say me ne second Jesus Christ na mo hwehwe no e de nye we ya yesu no na boju semfu sei yesu no na nim nye hu sei o ota nti me obi taame keka me honsam draw niema ye me obi twarea minim ne kyerɛ ne mu se wunya ye wadwen sa wo be kyerɛ nyame ma se obi di ne din yesu din be kase wono ne Christ no de mo hwehwe no wono ni a obowa wo ye ba yesu or you buy yesu. I'm telling you honestly, put your hands together for Jesus. Media ye unahuna miyo. Baby. Yan yina so ye te Ghana ye be hwampa. Adwene wo wutiri mu ni business. Se ukoton ye mama nyamema. Unim se Ghana fo bi ne ma adwene wo fom. Ye do awurade. Enti wo di yesu din to ade ne so a. Se yo se nyo ye beto. Awkura yesu ami ache watum. Now small boy be so ebe kanyamsem enti ene se once a young boys na kanyamsem nyina eso ya akata anso omu nyina wo ya analysis na boys na sorry evangelism adwuma ni nyina no oluma ya ba be pam omu nyina because okoka no boni din pe na yesu din a ye de ya niam no obi ayede obi a ache watum
Sobolo ye nyina ni bi wo efie obi se fridi obi di ni moja aba be wu age ye nkwa si Yesu moja. You think you are smart. Ghana pa de se bedu abusua dabi enyanyo yesese chama utumi de na mfa en evangelist Diana Asamoah so ene ye papa Steven Adom Kyei Duah abusua kame se bi Ghana sofo ani bi wonu ma so mu wo ho nche bia ene ehu se eye revenue usu bempa ene afia so ene social media ne so enya asem keto akura ene wo beti ase echina beti ase papa we ya na babeka ebetina ni TV station na se na sorry dem gina ho ebe ka se eye Yesu pictures aye hu ni se we na Yesu no Kristo di wono ene eba be replace sa pictures na ma pictures bi circulate wo media ne so ya papa Steven Kyei ono ene ye de nanim ahye bebi a Yesu anim wona de nanim ahye ma chese wono ene ye se third Jesus so the second Jesus so ye de no eye ka me se asofo ma ba no se bi enuema bi wono mo so so social media ne so a ensem fato mo as asofo enom ebusuya se wo Europe and America na person say this ka enfa America na nko ade send wave money transfer app no ene betimi abo enfa woni network kura we use network bi a use bi ano ebetimi abo amwa send this ka ede abaga na hanom say ebusuya se o send this ka first transaction ubenya eye $20 free the here say we be use a promo code AS3M we use that promo code where o first transaction no ubenya $20 free. Na just abuja wey ene ne ekoso between evangelist Diana Asamoah and afe ya papa Steven Adom Kyei Duah obe drop you decent comment ho no like wa share ama foforo so enya bi ahwe subscribe to your channel no turn notification bell or ya upload videos so a wanya bi ahwe aha ya Land Media Ghana midin de achre broni.